Bahemuka Imelda Kabekazi aine emyaka 76 y'obukuru kandi obwo kumara emyaka 30 niwatwirara mukuru w'entebe y'okubanza habwe ekyaro kya Kidukuru Kihembo B omuri Central Division omu rubuga Fort Portal. Ogwo kuza kuba LC1 akabanza kubaha akakiiko k'ekyaro kandi na bwanyuma yakiire kakye abataka bamuteekamu obwesigwa okubebembera. Mazira mbuyembeze mu myaka yange 30. Yo mukukora kwange kuona nyo nkaba ndi nkabanza executive kya bino bya RC nkaba executive bitobwiro bwakira abataka bonka bacha mukoraki kunya komera bobonka nimanyetaga mbakuri natandika kurugobu imyaka igiyona buri koma kuona bagonza ndugeho ndabana opposite aha myaka yayi n'obwa hati nikimanyisa ngo akazaha bwebembeza ine emyaka 46 y'obukuru beitu kurugo bwirobwo bahemuka nagira ngo ebintu bingi aha kyaro eki bihindukire. Kaba kirungi abantu banyikiriza muga nkora nabo ndubata nabo buri kintu cyone kikwetagisa kibona naraga abantu bange mbine bubatamu ndukorahamu okuru byonzo ngobu ezera barambuzi nkabo ndubata nabo. Ogwa ine project y'empono enkoko orutoke n'amaju g'abapangisa ekiro kushemeza bahemuka no kushanga ngo mu myaka 30 yone yayebembire kyaro eki tagizire bizibu by'amani ombwebembezo obo omange bizibu bitabemu bako abantu kubaza mbandi bangonza toroho mpaka tarohoki ndubata nabo we hati kinu kakyasisika tukole tuta no suruza abantu nkabo mugera namukore muno ya bundi bwansi ngege ngudo zikingwire nyuma oku aliho bwiro mukasera tukatunga grade akabalo mwebebezi omu bakabana mweta bano kwebiya bitubambi hata akafu akabanza gukora mu GTZ urwo tukataka kingwa kali akagudo katito katanagamba nangu hati kikora yakangende mbaza ni msijo aserwa grade kanyina mtawanga 20 ngora mamagita tukingura urgudo buri akabwiro bakabalo Bob Kaganda bakabali LC3 batakeze ibindi bya division urugudo rutwarulema legend rukingo officially LC3 yabaho na Moraliza LC2 yabaho nabandi abagenyi twakingo urugudo witu kurungi officially urugudo wagana maiso kutungo bwebembezi na munonga hantebeji omuntu wena nabaine kwesimba kasherura karuru okurugo mbantu okwenda ngo bamushagike bahemuka nagira ngo byona tarabirabiremo ahabo kugira ngo abantu bakabana bakunde mirimo ye abaje kujya ku ngoma ntasimbele yine kugira amanyango nije kusera akaruru mu cyaro ngo kwandi bakuru batari basira byo bangenda busera ubanga basanga gano bagambije twobuye nagije twobu nyonza simbe nagera kusiba mu cyaro ndo batamwisera gukora campaign ikinyu kitabeho nango esabite hingwire government erangirire kunhaza kutandikaho kwandikisa abantu aha byaro byona okwenda ngo bakayeta bo mu kutorana mukuru w'entebe yo kubanza omwihanga ryona beito bahemuka taine nteka zona ezo kugaruka kwesimbaho abantu bange bampago bururu na hatwara bayirima cyanyenda gamba imyaka yange hoye kanchwe mu pomuli ogunagira ngo emyaka muhubira katambara otireho n'endware zitarukumushaho itaza bwiro bwikina gamba yaka mpumule imyaka nkuzire nino bwire bwa pressure nino bwire bwa arthritis na tinko bisobora kuyongerayo imyaka ibiri mwesige bamaha abatura becyaro ecyabutugambiriho nabo nabatendereza bahemuka ahabo kubahereza kurunji nyowe ngo mwikazi wecyaro kinu emyaka yimazire nindo cya pasonion abira mwebembezi omurungi muno omwekambi atakweganyira wakora buli muntu wena kandi ataina kusorora kuona mubwebembezi bo buno bwamazira nito natuheraza nkabikazi becyaro ntumwesimisa muno kandi ntumwesimisa abo ko bahati ngo kuyagenda kumura tukusaba ngo ahumureke yonka ikirize bijya bamwekaguzeho gabantu abandi abaha amagezi agabira nakoza sambwebembezi bwe kira muno abebembezi abata bakijya mbwebembezi kubona sepasano witu natkolira muno ubwira bwingi nando mwesugwa nakora na amani udana watugezera sugeti tamaye bugaruka mu bgerege babatwora nko kwatwoni omukumura kwe nagira ngo amani naza kugata projects zizayizire nataho okweyihira mwakasente ina projects zange
byange mbina ina project ya mbuya mpone kitekezo chote mbono kino ine kizu kya mkoko kya kita kale na kiyetenda naje kiri akanyumoko nitenga mbakozi nina rento zanga pangisa wange bari akanyumoko na kutuga irembo sindu kuma mbomezi wange nangu Gasha kwa Juna ntusingwire.